Uvaženi gledalci, srdačan pozdrav, pratite podcast Bankar. Prijatelji i ove emisije su kompanije MTEL Crna Gora i Elektroprivreda Crne Gore. A večerašnje izdanje emisije pravimo u nešto malo drugačijem ambijentu od onog na koji ste navikli. Nalazimo se u kompaniji Design Home and the Home, čiji je vlasnik večeras sa nama, gospodin Armin Hodžić. Hvala vam što ste večeras i gost i domaćin ove emisije. Dobrodošli u podcast Bankar. Dobro večer i vama, hvala na pozivu i velika mi je čast da budem vaš gost. Gospodine Hodžiću, evo ovdje smo u jednoj zaista impozantnoj, da kažem, firmi koja broji i veliki broj ljudi, a i prostire se na dosta kvadrata. Ono što svakako karakteriše NC Home je prepoznatljivost svih onih godina koje stoje, godina rada koje stoje iza vas. Kako je sve počelo? Rođeni ste u Bijelom Polju? Tako je, rođen sam u Bijelom Polju, 1984. godine. U pitanju je porodična firma koju je naš otac osnovao još 1989. godine. Ali za početak da počnemo zaista od djetinjstva. Kako je bilo djetinjstvo u Bijelom Polju? Kako je bilo odrastati u to vrijeme 80-ih godina? Kada su se razvile te neke prve, da kažem, preduzetničke ideje? S obzirom da znamo da je Bijelo Polje mali grad sa malim brojem stanovnika koji bukvalno svakog zna, veoma je teško bilo baviti se privatnim poslom. Naš otac je osnovao firmu 1989. godine, kao što sam rekao, i krenuo je sa tim nekim prvim koracima. Moja majka i otac su bili prvi zapošljeni u toj firmi, koji smo od njih i učili posao i gledali kako najbolje raditi posao. Je li bilo u početku, da tako kažem, malo nezgodno, budući da su to kraj 80-ih godina, neko vrijeme koje je, nažalost, na ovim našim prostorima obilježilo i težak život i teška borba na tržištu. Kako je to izgledalo tih godina? Pa tih 89. godine kad je naš otac osnovao firmu, iz priča njegove koji nama pričao da je veoma težak period bio osnovati firmu i nastaviti sa radom, ali upornost, trud i rad je ipak pobjedio. Vi ste, kako ste rekli, zajedno sa sestrom i bratom zapravo bili, da kažem, pomagači u tom poslu u početku. Od malih, dakle, koraka ste pratili razvoj tog biznisa. Kako vam se u to vrijeme činilo uopšte imati taj privatni biznis? Nije bilo previše privatnih firmi u to vrijeme. Kako vam se činilo zapravo raditi uz porodicu? Je li vam se činilo da je to naporno, teško, da se teško zarađuje novac? Da, ja i dva brata i sestra bili smo podrška našim roditeljima u privatnom biznisu. Sjećam se kao mali da smo obavljali sve zadatke koji su bili na nama, tako da smo i mi bili tu podrška da taj biznis u tom teškom vremenu prođu kako treba. Je li djetinjstvo, dakle, bilo malo uskraćeno, budući da ste svi nekako bili uključeni u posao? Pa, otac je naš veoma strog bio u poslovanju i morali smo prvo posao završiti sa njim, od tih nekih naših školskih obaveza koji su imali, poslove završiti, pa onda ako ostane vrijeme sa našim društvom ići i provoditi se. Bijelo Polje, kao što sam rekla, nije neka baš velika sredina i pretpostavljam da su već tada nekako prepoznavali preduzetnike prilično dobro. Da li vam je to u to doba izgledalo kao, da kažem, krupna stvar, to što vaša porodica ima biznis, i je li vam se tada razvio taj vaš lični osjećaj za preduzetništvo i posao? Iskreno, meni je najviše pomoglo putovanje sa ocem koji je već imao biznis, upoznajući nove neke ljudi i gledajući kako oni to već rade, i polako sam počeo da učim od njih i da gledam kako se stvaraju veliki poslovi i veliki biznisi. Tako da u mojoj glavi sam imao da jednog dana postanem i ja jedan od tih. Kao što smo rekli na početku, dakle, niste počeli odmah sa namještajem, bila je to neka diskont pića. Recite mi, kada ste konačno vi odlučili da bi možda mogli malo i nekim drugačijim poslom da se bavite? Tako je, prvenstveno je to bilo diskont pića i prodaja prehrambenih proizvoda, a nakon toga je uslijedila proizvodnja i prodaja namještaja.
Kako je došlo do toga? Da. Pa do toga je došlo 2015. godine smo pošli na sajmu namještaja u Turskoj gdje smo željeli da odaberemo neke partnere s kim željeli da sarađujemo u Crnoj Gori. I na tom sajmu smo upoznali partnere i predložili im da možemo nastaviti saradnju u Crnoj Gori. Oni su bili skeptični iz razloga što je Crna Gora malo tržište, mali broj stanovnika. Pitali su nas koliko ima Crna Gora stanovnika, gdje sam ja odgovorio. I oni su nam rekli, pa Armine, to je jedna ulica u Istanbulu, šta mislite koliko možete da prodate namještaja tu? Ja sam im pozvao da budu naši gosti, da dođu u Crnu Goru, da obiđu sve nas i tako je to krenulo. Dakle, na početku svog biznisa odmah ste se suočili sa tim predrasudama o malom broju stanovnika i maloj prodaji. Kako ste razbili te predrasude stranih partnera? Pa ja sam i prezentirao da je Crna Gora turistička zemlja, da imamo ogroman broj turista u našoj zemlji i gradnje velikih apartmana, da prodaja namještaja će biti jako zanimljiva iz tog razloga. Onda smo radili analize prodaja namještaja i uvoz namještaja koliki je do sad bio u Crnogori, gdje smo njima prezentirali i pokušali da ih ubijedimo da nam daju franšizu i dopuste da otvaramo salone u Crnoj Gori. Budući da se radi o franšizi, dakle nešto što mora imati vrlo disciplinovan nastup na tržištu koji zahtijevaju strani partneri, kako su tekli ti pregovori? Je li bilo teško zaista i nakon pregovora napraviti sve te i zvanične dogovore i, da kažem, izdržati sve uslove koji strani partneri postavljaju? Pa s obzirom da je to franšiza, što znači da moramo otvarati radnje po nekim njihovim dijelovima kako oni već zahtijevaju. Prvenstveno tu smo imali na početku prvi problem gdje su oni zahtijevali da otvorimo prvu svoju poslovnicu u Podgorici, u glavnom gradu. S obzirom da smo mi već imali objekat spreman za otvaranje salona namještaja u Bilom Polju, naša je preporuka bila da se prvo salon otvori u Bilom Polju. No, gdje oni nisu dali na tome saglasnost, ali posle dugih razgovora smo napravili ugovor da se prvi salon otvori u Bilom Polju, a onda u roku od 2 godine da mora biti otvoren i u Podgorici. Znači, ipak ste ubijedili da uzmu manji grad, odnosno da... Pa to je bila jedna velika upornost sa naše strane i oni su prepoznali mene kao mladog preduzetnika, vidjeli da sam dosta uporan i da sam se baš spremio, uradio sam velike analize o namještaju i dali su mi priliku. Dakle, ipak dolazimo do tog prvog dijela zaista važnog kada su u pitanju osobine preduzetnika, a to je ta upornost i vjera u ono što radite. Vi ste dakle na samom početku, iako ste, kako ste mi rekli, potpisali opasne penale za slučaj da ne ostvarite željenu prodaju, vi ste ipak uspjeli da dogovorite ono što ste htjeli. Zbog nekih mladih ljudi koji prate naš podcast, evo prosto i da kažemo koliko je zapravo važno u poslu zaista biti, koja je to granica kada je upornost opravdana, a kada baš i nije? Pa upornost treba uvijek biti opravdana, ali iza te upornosti stoji ta analiza gdje moramo izraditi i vidjeti da li taj namještaj i ta roba može se prodati i može da prođe u vašoj zemlji. Ja sam bio siguran da brand Enza Home sa stilom i dizajnom može da se proda u Crnoj Gori i kupci će to prihvatiti. Zbog toga smo i prihvatili taj jedan težak ugovor koji je bio sa njihove strane, a to je da bi otvorili prvi salon u Bilom Polju, a nakon Podgorice morali smo potpisati jedan penal ugovor od $300.000 ukoliko ne otvorimo salon u Podgorici. Tako da je to bio još jedan veliki teret i izazov za našu kompaniju. Evo, spomenuli smo tu saradnju sa inostranim partnerima. Na izgled zvuči prilično strašno, a iz vaše priče opet je tako nešto ostvarivo i moguće na našem tržištu. Da li biste recimo savjetovali nekom da se ipak upusti u saradnju i koje su zapravo prednosti saradnje sa inostranim partnerima?
Tako je, ja bih savjetovao saradnju sa inostranim partnerima uz opciju da se ipak taj inostrani partner izuči, što više o njemu uzme informacija i franšizno posluje u Crnoj Gori. Svakako, od dosta toga zavisi da li će taj biznis da uspije ili ne, ali svakako sam saglasan sa tim da treba dati šansu inostranim partnerima da nam pomognu kako bi radili biznis u Crnoj Gori. U nekom neformalnom razgovoru ranije rekli ste mi da inostrani partneri zaista daju podršku svojim partnerima u drugoj zemlji, ali objasnite nam šta su po vama prednosti saradnje sa, odnosno preuzimanja franšize? Svakako, moj neki savjet i neki moj budući posao, ako bi radio nešto, uvijek bi radio sa nekom franšizom inostranom koja već ima neke poslove spremne i plasirane u našoj zemlji. Iz tog razloga franšize koje već posluju kao što je Enza Home u 38 zemalja, oni iza sebe već imaju način i princip rada. To jeste da od izgleda salona, modela, izlaganja, sve dobijete od njih i puno je lakše raditi sa tim franšizama. Spomenuli ste upravo to da i materijali sa kojima radite i način izrade i sve ono što naručite u ovom slučaju od Turaka, jer nismo spomenuli možda da je Enza Home turska kompanija. Dakle, sve to ima i jedan standard kvaliteta iza kojeg stoji matična firma. Kako oni gledaju crnogorsko tržište? I evo sada nakon 10 godina poslovanja, uspješnog poslovanja možemo reći, kako vaši partneri iz Turske gledaju sada tržište Crne Gore i ono što ste vi ostvarili na njemu? Tako je, Enza Home je turski brend. Proizvodnja ovog namještaja se isključivo vrši u fabrikama Kayseriu i Ankari. I što se tiče odnosa cijene i kvaliteta, mislim da su stvarno dobri i ja sam zadovoljan s obzirom da već je ovo 10. godina u saradnji sa njima. Pitala sam vas, dakle, i kakav je njihov odnos prema crnogorskom tržištu, budući da evo sada imaju jednu kvalitetnu saradnju sa vama. Dakle, da li se mijenjaju te predrasude o crnogorskom malom tržištu i uopšte nama kao konzumentima proizvoda? Tako je. Naši partneri svakako su mnogo prisutni u Crnoj Gori. Mi smo već 5 poslovnica otvorili u Crnoj Gori, iako je 2 poslovnice u tom nekom ugovoru bio dogovoren. Mi smo otvorili 5 prodajnih mjesta, tako da su jako zadovoljni i sa prodajom i sa tržištem Crne Gore. Evo, kao poslovan čovjek, onda nam možete nekako reći šta je tajna da ste u tako kratkom roku za 10 godina od 2 početne došli do 5 čak poslovnica u Crnoj Gori? Pa ja iskreno mislim da je to upornost u radu, imati dobar tim oko sebe, podršku ljudi sa kim radiš i normalno velika zasluga ide podrška čitave naše porodice koja je bila uvijek tu uz mene i dala jedan vetar u leđa da to dođe gdje jeste. Kad ste pomenuli tim, evo da malo nekako i demistifikujemo cijelu tu priču o korporativnim zajednicama, koliko je važno zapravo ovo što ste pomenuli, koliko je važno da ljudi sa kojima radite imaju i sami kvalitet da prepoznaju i to što će se prodati i način na koji tržište funkcioniše i način na koji se tržište mijenja, jer znamo da je tržište upravo u stalnom širenju i promjenama. S obzirom da je Crna Gora velika konkurencija u namještaju, jako je bitno taj odnos namještaja, dizajn namještaja, tako da to jako dosta pratimo na tržištu i radimo puno na tome. Spomenuli ste konkurenciju. Konkurencija je svakako nešto što nas tjera i da budemo bolji, ali i da razmotrimo često svoje odluke. Kako gledate na konkurenciju i kako vama kao preduzetniku zapravo pomaže konkurencija? Pa i kad smo otvarali ovaj salon u Podgorici i u Bilom Polju i u Radanovićima, mi smo upravo gradili te salone gdje su i naša konkurencija. Baš iz tog razloga htjeli smo da budemo tu pored njih, jer mislim da kupci zaslužuju da
izaberu namještaj koji se njima sviđa i da ocjene šta je to najbolje na tržištu. Kakav vam je odnos sa kupcima? Imate li stalne kupce? Kako prosto kreirate ono što birate za svoje salone? Svakako imamo stalne kupce koji se već godinama vraćaju kod nas, koji opremaju više stanova, tako da i ovom sam im prilikom jako zahvalan što veruju u nas i što se opet vraćaju u našim proizvodima. Ko čini najveći dio vašeg tržišta, odnosno ko su vaši kupci? Jesu li to pojedinci, prilikom kažete opremanje stanova, ili sarađujete i sa hotelima, firmama? Pa to su fizička lica koja opremaju svoje stanove, hoteli, moteli, apartmani, restorani, tako da imamo više kupaca. Kada pričamo o preduzetništvu, o onome što je ideja i osnova nekako razvoja opšte i privrede i društva, često spominjemo to da je nekako, čini se, zamrla proizvodnja i svi smo se nekako okrenuli nekim bržim načinima zarade. Kako posmatrate stanje u Crnoj Gori i da li je zaista došlo do tog nekog, da li smo zaista samo prodajna zemlja ili vidite nekog pomaka i kada je u pitanju proizvodnje? Iskreno, ja mislim da u Crnoj Gori postoji velika mogućnost za proizvodnju, s obzirom da država daje velike subvencije za proizvodnje, pogotovo na sjeveru Crne Gore, tako da mislim da velika podrška za proizvodnju ima i da treba da se okrene što više mladih ljudi prema proizvodnji i namještaja, a i ostalih proizvoda. Da li vi imate možda saradnju sa nekim domaćim brendovima ili ste, odnosno domaćim proizvođačima, ili ste striktno uslovljeni da uzimate od turskog proizvođača? S obzirom da smo njihova franšiza, u ugovoru imamo taj segment da moramo uzimati robu samo kod njih i nažalost ne možemo da poručujemo robu kod drugih proizvođača. Je li to riskantno pomalo kada imate samo jednog proizvođača? Evo, prosto govorimo o nekakvim uslovima tržišnim. Kako je funkcionisati kada imate samo brend jednog proizvođača u svom salonu i prosto koji su to rizici koje podnosite? Pa s obzirom da je Enza Home brend koji izvozi trenutno u 38 zemalja i jako je stabilan i na tržištu, tako da verujemo u njega i imamo to povjerenje da može da mi isporuči svu robu. U drugom planu tu je jedan veliki rizik raditi sa jednim proizvođačem iz raznih razloga, da li može da mi isporuči robu, da li može da to proizvede, ali mi imamo potpuno povjerenje u taj brend. Vi imate potpuno povjerenje, ali sada pričamo i o tom dijelu, da kažem, edukativnom kada je u pitanju preduzetništvo. Koliko su zaista rizični ovakvi poslovi? Imali smo koronu i prosto ne možemo ostati ravnodušni na taj period koji nas je sve zatekao, koji je bio neizvjestan za sve nas. Kako preduprijediti, pretpostavljam da ste se tokom biznisa sretali i sa drugim izazovima, kako preduprijediti ovakve, da kažem, događaje? Tako je. Što se tiče korone, to je jedan od najtežih dijelova u našom poslovanju. Tako da je to teške 2 godine, potpuno saloni su bili zatvoreni, nije imali kupaca, nije imalo proizvodnje, nije imalo robe, tako da su to teške 2 godine. Ali s obzirom da smo opet imali jake partnere koji su vjerovali u nas, koji su nas podržali u tom dijelu i dali su nam jednu sigurnost da opstanemo na tržištu. Je li Enza Home stabilna firma i kako vidite prosto neki naredni period pred vama? Imate li planova, ciljeva da se možda širite? Što se tiče Enza Home, potpuno mislim da je stabilna firma i za svaku preporuku mogu da ovom prilikom i najavim i otvaranje nove poslovnice Enza Home u Baru. Da li se tu zaustavljate ili možda imate nekih drugih planova? Spomenuli smo na početku porodicu. Ima li u vašoj porodici neko ko bi nastavio vašim stopama? Tako je. Što se tiče širenja za Enza Home, znači ima prostora na Primorju, tako da u planu je otvaranje još poslovnica, ali sad za sad to će biti bar.
Što se tiče porodice, svakako, pošto je porodični biznis, svi smo uključeni u tom poslovanju, svi su od pomoći, tako da očekujem i od mladih snaga da pomognu u nekom narednom periodu. Spomenuli ste i pominjali smo u više navrata taj tim. Kako birate ljude koji sa vama sarađuju? Što se tiče tima, s obzirom da smo 10 godina na tržištu, imamo dosta kolega koji su od početka sa nama, mlade kolege koje dolaze, prolaze te treninge, obuke sa starijim kolegama, tako da pažljivo biramo i tim koji će raditi sa nama i poslovati. Šta je bitno da zna ili koje osobine treba da zna neko ko radi za vašu kompaniju? Za našu kompaniju je jako bitno da želi da uči, da želi da sarađuje sa nama, da želi da posluje, a na nama je da obučimo radnike za prodaju i za isporuku. Pretpostavljam da je od početka vašeg poslovanja da ste se i sami mijenjali i u tom nekom preduzetničkom smislu i u ličnom svakako. Kako sada gledate na taj neki, da kažem, evo, decenijski period iza vas? Koliko ste napredovali, koje ste to lekcije kao poslodavac i kao preduzetnik naučili? Pa imalo je dosta lekcija koju smo učili jer kao i mladi preduzetnik dosta toga na početku je bilo nekih grešaka koji smo iz mjeseca u mjesec izučavali i išli na bolje. Tako da mogu da izdvojim da jedno to iskustvo desetogodišnje dosta znači na tržištu i da smo dosta naučili u tom dijelu, tako da sam zadovoljan sa tim. Koje biste sada, da vas neko pita, greške izbjegli koje ste učinili ili čega biste se sada, da kažem, ustručavali u odnosu na sve što ste prošli? Pa mogu da kažem da nismo imali neke velike greške u poslovanju, zato što smo imali dobre partnere koji smo učili od njih i radili smo po nekim njihovim upustvima, tako da ne mogu da kažem da smo imali neke velike greške u tom poslovanju. Tako da zadovoljan sam sa i rastom kompanije i sa tim radom. Šta ste zapravo naučili od inostranih partnera? Tu priču smo nekako preskočili. Sada je veliki broj turskih građana ovdje i otvaraju firme, a vi ste to prije 10 godina kada i nije bio taj trend. Dakle, imali ste, kako ste i sami rekli, uzore u jednoj velikoj kompaniji koja posluje u toliko velikom broju zemalja. Dakle, šta ste osnovno naučili i šta biste mogli da podijelite sa prosto nekim mladim naraštajima? Sa tim inostranim partnerima i sa franšiznom firmom smo naučili jednu tačnost u radnju, jednu dinamiku poslova i jedan stepen poslova koji prezentiraju prema nama i koji jasno daje do znanja da možemo ispuniti taj njihov cilj. Tako da je kod njih poslovanje jako dobro složeno i ko želi da prati ta uputstva može da dođe do uspjeha. Tako da smo od njih naučili da moramo biti jako poslovni, tačni i da ostanemo dugo na tržištu. I evo, za kraj ovog razgovora, nekako kako otprilike zaokružujemo svaki razgovor, šta je ono što biste predložili, odnosno šta je ono što kako biste savjetovali mlade ljude u Crnoj Gori? Znam da je puno sputavanja i prilikom osnivanja firmi i vrlo često se spominje i taj segment koliko država treba da podstakne ili pomogne mlade, ali kako vi gledate na cijelu situaciju i kako biste evo nekog mladog sutra preduzetnika savjetovali da se bavi biznisom? Neka moja preporuka za mlade ljude koji žele da se bave biznisom, to jeste da država daje dosta subvencija za mlade preduzetnike, da koriste te prilike i da se pokrene proizvodnja na sjeveru Crne Gore. Mislim da veliki prostor ima u proizvodnji i mislim da trebamo ići prema toj proizvodnji, pogotovo izvoz prema Evropskoj uniji. Znamo i sami da je Crna Gora na korak od Evropske unije i mislim da se treba pripremiti za taj segment. Tako da mladi trebaju oformiti svoje manje proizvodnje i tu robu plasirati prema Evropskoj uniji.
U čemu vidite, u kojoj oblasti vidite najveći potencijal? Mislim da trenutno, pošto i ja dolazim iz drvoprerade, da je to drvoprerada i mislim treba ići u tom segmentu. Rekli ste da se približavamo Evropskoj uniji i nekako stalno nam se čini da smo na korak od nje, a opet nam je nekako daleko i izmiče. Što je ono što mladi preduzetnik mora imati kao osobinu kada želi da se predstavi na velikom evropskom tržištu? Vi ipak ste dio jedne velike firme koja posluje u brojnim zemljama i Evropske unije i van Evropske unije. Kako jednostavno pripremiti se za to tržište koje nije samo konkurentno u cijenama, nego i u kvalitetu i u nastupu, marketingu? Kako se pripremiti prosto za evropsko tržište? Tako je. Znači, mladi koji žele da proizvode, mislim da se trebaju prvo pripremiti tim atestima, sertifikatima i kvalitetnim proizvodima. Mislim da trebamo raditi na tome, a isporuka sigurno će prema Evropskoj uniji doći jer toliko robe hvali na tim tržištima, tako da sam siguran da će imati i ta prodaja. U redu, u ovom trenutku zahvaljujem vam se puno na razgovoru i naravno još jednom što ste bili i naš gost i naš domaćin večeras. Još jednom hvala i vama. Bilo bi to sve za ovo izdanje podcasta Bankar sa novom pričom. Vidimo se uskoro.